số stay này tạo khía nhà này chỉ đừng chập đá Merian team muối đây một chia C++ programming bây giờ Merian nó dương đừng squat hat C++ cái chia là vậy hãy ấy dương thời hiện là C++ hãy viên một phong màu bị nè chẳng C++ programming nó cái chia phía xa sẽ cam thí đọc với nội dung đại trời ban para yang thủ lông thủ lý xongรับcác sẽ cam thi computer ở phía xa C++ nóมีแบบพบมาภาษา C ได้ชื่อภาษา programming มูลฐานมวยจังC++ นั้นคือชื่อการใช้กรรมวิธีได้ตรีบ้านปลาสำหรับบังคับกรรมวิธีคอมพิวเตอร์ประกอบปฏิบัติการกรรมวิธีเกมหรือก็ประกอบทมโดยเชื่อซอฟต์แวร์บอกคนทมจะได้head ấy dương trời riêng C++ programming mô là head đại trời riêng C++ programming nó cứ đời xa phía xa ní miền rạ sẵn khăn khăn không bị sai bởi chạy bị chia nó chia mô là tháng xong rạp cả vì what cả một thi chỉ trán cả riêng C++ thôi oi nè vô đăng ẩm pi ở ông trong trăm memory và này chấm mân CPU nó là cả bắt cả ở processor nhưng là cả baoประกอบปฏิบัติการ operating system จังการเรียน C++ นั้นคือมีสาระประโยชน์ครั้งนะสำคัญครั้งนะขนมวิสัยปัจจัยวิจัยโดยเฉพาะเกมซอฟต์แวร์หรือก็ประกอบอุปกรณ์ไว้ฉลาดมาอย่างตึ๊กคนทมก็ตรีการ C++ นั้นนับไปยอដំណើរការប្រតិបត្តិឧបករណ៍ណាមួយអញ្ចឹងយើងរៀនចេះ C++ programming ហ្នឹងធ្វើការបានអីខ្លះអញ្ចឹង C++ programming ហ្នឹងមានដំណើរការតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងវិស័យការងារដូចជា game developer embedded system software engineering robotics AI simulator អញ្ចឹង C++ ហ្នឹងវាមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ដូចទីផ្សារការងារដូចថតការងារ IT ហ្នឹងក៏មានបរិញ្ញា C++ ដែរអញ្ចឹងបានន័យថា C++ program ហ្នឹងមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងការងារដូចជា game developer game developer ហ្នឹងគឺជាជំនាញមួយនៅក្នុងវិស័យ computer science និង software engineering ដែលផ្ដោតលើការបង្កើតហ្គេមរចនារូបភាពការសរសេរកូដការបញ្ចូលសំឡេងរូបភាពឬរហូតដល់ការចេញផ្សាយបាទចឹង game developer ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលសរសេរកូដនិងបង្កើតហ្គេមឲ្យដំណើរការបានលើកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទ console អាដៃហ្គេមយើងហ្នឹងចឹងបានថា game developer ហ្នឹងវាធ្វើការជាក្រុមធ្វើការជារៀបជាក្រុមដើម្បីមួយ artist មួយ sound designer និង tester ដើម្បីបង្កើត game មួយពេញលេញអញ្ចឹងgame developer ហ្នឹងគឺធ្វើការងារជាក្រុមតាមតួនាទីដូចជា design តួនាទីសេកូដបញ្ចូលសំឡេងអីហ្នឹងដាក់ភ្លេងដាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹង game developer ឯងបើថាយើង developer ម្នាក់អញ្ចឹងវារៀងនិយាយថាវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹង game developer ហ្នឹងមិនធ្វើម្នាក់ឯងទេបាទធ្វើអ្នកឯងហ្នឹងគឺវាមានគេថាវាស្មុគស្មាញវារៀងយឺតអញ្ចឹងណាធ្វើការពេលវេលាយឺតយើងធ្វើការជាក្រុមទៅវាឆាប់ហើយឆាប់ចប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀត embedded system embedded system ហ្នឹងគឺជាជំនាញនៅក្នុង computer engineering និង electronic engineering ដែលគួបផ្សំរវាង hardware និង software អញ្ចឹង embedded system គឺជាជំនាញដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង hardware និង software ដែលសិក្សាពីរបៀបបង្កើតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់គ្រងវាដោយសរសេរកូដ program និងធ្វើឲ្យដំណើរការដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងវាន័យថាembedded system ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលរួមបញ្ចូល
គ្នារវាង hardware និង software ដែលយើងសិក្សាពីរបៀបបង្កើតកុំព្យូទ័រអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់គ្រងវាដោយការសរសេរកូដនិងធ្វើឲ្យវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបាននិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺ embedded system ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលបង្រៀនអំពីរបៀបធ្វើឲ្យឧបករណ៍ហ្នឹងឆ្លាតវៃហ្នឹងវាប្រតិបត្តិការឧទាហរណ៍ថាដូចជាសម្ភារៈឆ្នាំងបាយសម្ភារៈកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនបោកខោអាវគឺជានិយាយចំទៅគឺ embedded system ហ្នឹងគឺជាការនិយាយចំទៅវាជាជំនាញមួយដែលគេបង្កើតស្អីគេនោះបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីArduino បងប្អូនអាហ្នឹងembedded system ហ្នឹងយើងសរសេរកូដដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍វាឆ្លាតឲ្យវាដំណើរការនេះដូចរូបភាពនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងសៀខ្វីអគ្គិសនីហ្នឹងបាទចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺ software engineering software engineering ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលសិក្សាអំពីរបៀបបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រើបានយូរនិងគ្មានកំហុសអញ្ចឹងមុខងាររបស់ software engineering ហ្នឹងពួកគេមិនត្រឹមតែសេកូដទេតែធ្វើច្រើនដូចជាវិភាគ analysis ហ្នឹងគឺយល់ពីតម្រូវការអ្នកប្រើ user requirement ហើយកំណត់អ្វីដែលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រហ្នឹងត្រូវធ្វើអីចឹងទៅទី2ហ្នឹងគឺការរចនាdesign ហ្នឹងគឺរៀបរចនាសម្ព័ន្ធបែប architecture បាទហើយនឹងកំណត់ទិន្នន័យនិងចំណុចភ្ជាប់ក្នុងកម្មវិធីបាទហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺអនុវត្តហ្នឹងយើងសរសេរកូដដោយប្រើភាសា C++, Java, Python ឬ PHP បាទទី4យើង testing យើងសាកល្បងយើងពិនិត្យរកកំហុសបាក់ដែលកែតម្រូវថាធ្វើម៉េចឲ្យsystem ដែល system software engineering ហ្នឹងវាដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទទី5ហ្នឹងគឺ deployment គឺយើងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដាក់កម្មវិធីឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលជាក់ស្ដែងដូចជាsoftware ជាដើមបាទទី6ហ្នឹងគឺយើងថែទាំយើង maintenance ចឹងថាយើងធ្វើការកែប្រែឬបន្ថែមមុខងារបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រូវការដែល software engineering ឬក៏ក្រុមហ៊ុនថ្មីហ្នឹងក៏ត្រូវកែប្រែដែរអ្វីត្រូវបន្ថែមអ្វីថ្មីអញ្ចឹងការសិក្សាអំពី software engineering ហ្នឹងគឺយើងចូលចិត្តរចនាហើយចូលចិត្តបង្កើតអ្វីថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ robotics ហ្នឹងគឺជាវិស័យស្ថិតនៅចន្លោះ computer science ឬ electronics និង mechanical engineering ណាកំពុងពេញនិយមខ្លាំងនៅសម័យ smart machine សម័យ AI សពថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងrobotics គឺជាជំនាញសិក្សានិងបង្កើតម៉ាស៊ីនវៃឆ្លាតឬ robot ដែលអាចធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចជាមនុស្សឬសត្វអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនទាំងនេះអាចចល័តធ្វើការប៉ះយកវត្ថុឬគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដោយប្រើ sensor software និង motor បាទហើយបន្ទាប់មកចំណុចទី5AI and simulation AI and simulation ហ្នឹងគឺជាជំនាញនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលហៅថា computer science ឬក៏ computer engineering robotics ដែលគេផ្ដោតនៅលើការបង្កើតម៉ាស៊ីនវៃឆ្លាតនិងដូចថាម៉ាស៊ីន AI ម៉ាស៊ីនគេហៅថាម៉ាស៊ីនវៃឆ្លាតបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអញ្ចឹងការបង្កើត AI ហ្នឹងនឹងសាកល្បងបង្ហាញវានៅក្នុងពិភព digital បាទហើយជំនាញនេះ
យើងត្រូវសិក្សាអំពី AI គឺធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនហ្នឹងសម្រេចចិត្តរៀនឬប្រតិបត្តិការដូចមនុស្សបាទហើយបន្តមកប្រើក្នុង chatbot self driving car robot អាប្រើនៅក្នុង chatbot ហ្នឹងដូចជា chat GPT ឬក៏ Gemini DeepSeek អីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងសើ chatbot ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេមានវិជាសំបីអាឡានហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងប្រតិបត្តិការហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យឡានហ្នឹងដុបភ្ញៀវដោយសារប្រវត្តិយើងបង្កើតឡានមកគឺនិយាយថាវាវិជានឹង AI ហើយវាអាចដឹកមនុស្សបានហើយយើងចង់ទៅណាទៅណីគឺសម័យនេះគឺវាអភិវឌ្ឍបែបថ្មីនិយាយថាថ្មី digital គឺកំណត់ច្នៃប្រឌិតហ្នឹងហើយនៅច្នៃប្រឌិតហ្នឹងបង្កើតអាចដូចជាឡានអគ្គិសនីឡានហ្នឹងបញ្ជាឲ្យ AI ហើយ AI ហ្នឹងដឹកអ្នកដំណើរទៅទៀតអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចង់បើកឡានដូចជាអត់ចង់បើកឡានហ្នឹងយកឲ្យ AI ហ្នឹងដុបយើងទៅណាទៅណីយើងចុចទៅលើទីតាំងហ្នឹងមកបាទសម័យលើយើងអភិវឌ្ឍខ្លាំងហ្នឹងហើយ AI ហ្នឹងបាទទី3ហ្នឹងsimulation ហ្នឹងបង្កើតពិភព digital virtual environment ដើម្បីសាកល្បងឬបង្ហាញការប្រតិបត្តិការវាប្រើសម្រាប់traffic ហ្នឹង traffic simulation ហ្នឹងមានន័យថាបង្កើតអាភ្លើងស្តុកភ្លើងស្តុក3ពណ៌ក្រហមលឿងខៀវហ្នឹងបាទហើយតបមកហ្នឹងគឺ flight simulator សម្រាប់យានអវកាសអ្នកflight simulator មានន័យថាយន្តហោះflight simulator ហ្នឹងបាទតមក robot testing អញ្ចឹងមានថាយើងសិក្សាជំនាញ AI ហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាយើងបង្កើតrobotic ហ្នឹងដោយ testing មើលថាវានឹងវាអាចដំណើរការអានទៀតឥឡូវសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺជឿនលឿនណាស់បងហើយបន្តមក game simulation យើងអាចបង្កើតជានិយាយថាយើងបង្កើត robotic ហ្នឹងបង្កើតជាលក្ខណៈជា game ហ្នឹងហើយជា game AI ហ្នឹងបង្កើតជា game នៅក្នុងគេយកហ្នឹងទៅបង្កើត game game simulation ហ្នឹងគេយក AI ហ្នឹងបង្កើត game បាទបន្តមកការរួមបញ្ចូលជា AI ត្រូវសាកល្បងក្នុង simulation មុននាំទៅប្រើប្រាស់ពិភពពិតបាទឧទាហរណ៍ដូចជា robot រៀនដើរតាមsimulation ហ្នឹង robot ហ្នឹងឲ្យចេះដើរដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទបន្តមកទៅ physical robot បាទអញ្ចឹងមានន័យថា AI and simulation ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលបញ្ចូលរវាង AI ឆ្លាតសិប្បនិម្មិតនិង simulation ការសាកល្បង digital ដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនឆ្លាតនិងសាកល្បងវានៅក្នុងភពvirtual មុនចេញទៅពិភពពិតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដឹងអំពីតើ C++ ហ្នឹង C++ programming ហ្នឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹង C++ programming មាន syntax ខាងលើ include iOS ហ្នឹងគឺជា header បាទគឺជា header ពីនេះគឺជា header បន្ទាប់មកយើងប្រកាសហៅនេះប្រកាស cout នេះ in main ហ្នឹងគឺយើងបញ្ចូល cout ចូលបញ្ចូល cout ដើម្បីឲ្យវា output ជា hello world ហើយបន្ទាប់មក return 0តមកយើងដាក់ return 0ហើយវា output មកចេញ hello world បាទវាមានពីរវិធីអានេះ omitting namespace ហ្នឹងយើង
ទៅសេ header ហើយយើងមិនបាច់ទៅសេនេះយើងចង់លុបនេះ using namespace នេះយើងលុបវាទៅហើយបន្ទាប់មកយើង invent ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅសេពាក្យ hello ដោយចំនួនដោយ std.4 នេះហើយបន្ទាប់មកយើង return 0ទៅវា output មកជា hello world បាទអញ្ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទាប់មកយើងបង្កើត file មកឥឡូវខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធី Visual Studio Code ដើម្បីបង្កើតដើម្បីសេវិញខ្ញុំដាក់នៅ data d ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតវាមកខ្ញុំដាក់ថា main.cpp អញ្ចឹងខ្ញុំចុច select យក folder មកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅសេវាមកបន្ទាប់មកយើងខ្វែងចោលទៅហើយបន្ទាប់មកយើងបង្កើត new file មកយើងដាក់ថា main.cpp មកយើងដាក់មកបន្ទាប់មកយើងទៅសេមកយើងបន្ទាប់យើងសេ header មកមុនសិនមកយើងសេ include namespace អត់ត namespace ឲ្យ IO stream ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅសេ using ព្រោះទាំងពីរ line ហ្នឹងគឺជា header បាទអញ្ចឹងយើងសេ using namespace std អញ្ចឹងយើងចូល line ទី 3 line ទី 3 ហ្នឹងគឺ invent ដើម្បីយើងបញ្ចូល cout ចូលបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រកាស cout ហើយអញ្ចឹងយើងសេប៉ុណ្ណឹងសិនមកបន្ទាប់មកយើងនេះមកយើងទៅសេយើង cout សិនមកហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់គេថា hello world បន្ទាប់មកយើងដាក់ semicolon ហើយយើងរ៉ាន់មកអានេះបើយើងអត់ដាក់ return source ក៏វាចូលដែរអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំរ៉ាន់មកខ្ញុំចុចនេះចុចយក run c++ file មកយកទី 2 មកយកទី 2 មកហើយតបមកអាម៉ៅរបស់យើងនេះយើងយក output នេះអញ្ចឹងយកចុច output មកដើម្បីតបមកយើង run code មកអាហ្នឹងវាចេញ hello world នេះហើយយើងអត់ដាក់return 0ក៏វាចូលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ return 0 ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច control s ហើយយើង run មកគឺវាចេញ hello world ដូចគ្នាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចង់ដូរដាក់ពាក្យអីផ្សេងដូចជា hello ពាក្យអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំ run មកដល់ពេលខ្ញុំវានៅចេញ hello world អញ្ចឹងវាថាតើយើងដាក់ control s អញ្ចឹងយើងដាក់ control s ហើយបន្ទាប់មកចាំយើងចុចrun code អញ្ចឹងវាចេញ hello មកណាយើងដូរហ្នឹងវានឹងដូរបាទខ្ញុំចង់ដាក់ hello guy ហើយយើង run code មួយសារទៀតវានៅចេញ hello ដែរអញ្ចឹងគឺថាវានៅចេញ hello world ហើយធ្វើមិនឲ្យវាចេញយើងនេះយើងបំពេញវានេះអញ្ចឹងវិធីនេះគឺងាយស្រួលគ្រាន់បងប្អូនយើងចុចខ្វែងនេះសិនមកហើយបន្តមកបងប្អូនចុច control s ហើយយើងចុច run code មកវានឹងដូរឲ្យ automatic បាទតែយើងលុបបំពេញហ្នឹងអត់ចុចcontrol s ហ្នឹងវាអត់ដូរទេអញ្ចឹងយើងថាវាអត់ដូរអញ្ចឹងតើយើងចុច control s វានឹងដូរទៅជា hello guy ហើយយើងខ្វែងនេះចោលក៏បានដែរយើងខ្វែងអ្នកគ្នាចង់អត់ខ្វែងក៏វាចេញដែរវានឹងដូរឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីទៅសេពាក្យនឹងបានយើងទៅសេថាយើងឥឡូវយើងចូលមកដល់កាន់នេះ operating system នេះអញ្ចឹងយើងបង្កើតមកយើងដាក់
ហើយក៏បានដែរវាចំណាំដាក់ថា omitted omitting này omitting dot c là chẳng ban bạc cái ban môi tiết dùng bạc cái mối giờ ai bạc cái phao là môi tiện chẳng như tờ xe hết như lấy như châu tự đa là omitted system ấy chẳng nhung quen cháu tầm on nhung tờ xe đi mà xe include IO stream ấy chẳng đọ khơi các bạn mặt đọ các bạn này nè tầm on nhưng trong tờ xe using name STD chẳng nhung trong thế chứ nhưng tờ xe biết tha invent tầm on nè dương đặt nhà vùng cái trọ hay dương đặt nè em phải tọt máu dương phải trôi máu này dương đặt xe STD dương phải trôi máu dương phải trôi hái tọt máu dương đặt ở xì áo mà xì áo và dương ba khi máu dương đặt tha dương đặt sân nhà upon trả máu dương đặt tha hello world hai tọt máu dương đặt semicolon hai tọt máu dương ran mờ nhưng ran còn được chốt nơ ran file anh ấy có viết trên hello world là nè thơm mày nó có trên hello world hay dương ran code là output nó có trên hello world nè nhưng tôi sẽ call lại nè trắng nhưng kho này nó ấy tế kho là không vùng chọn cái ấy tế dừng trong đặc biệt ấy cả bàn đó bạc khả bị nó ô thò thành nhóm trong nè nhóm cho simi còn lầm hay nhóm ran cột mới ta cột nó biết là cả tạo mo nhóm cho control action nè cho control action hay tọt máu nhóm cho output ran code nơi nè khi error nè khi error nè đã error chẳng là bây cùng mọi bị error chẳng những đặt nhưng mà đặt semicolon hay nhóm mà cho control A đặt semicolon hay nhóm cho control A hay nhóm run lên mà xa tiệt cứ hello world chẳng mấy tháng người ta sẽ try hơi mà nhung lúc nè nhung lúc semicolon đi tao trên chia dạng nè về nhung lúc semicolon hay cho control S bố thôi mà nhung sợ nè nhung lúc semicolon nè anh cho control S nè hay tôi tha vì tầm ná ca ớt chấm lói cứ error đây này chấm lói cứ error hay đầm bây giờ biết rồi nhưng thêm mất nhẹ dương có nhà tí buôn bị khó nè chẳng tới nhẹ dân thử thêm semicolon màu tọt mò nhưng cho control hay tọt mò nhưng ran xa tiệt hay tọt mò cứ bị tranh hello world cái này đi dương ta sẽ không vùng trọ đi mà dương ta sẽ khóc còn đây này như ta sẽ PA các bạn này bữa đó thì nhung xe hello cho nhung lúc vâng chào hai bữa tọt mò nhung cho control E hay dương cho rắn code chẳng như là video tranh hello à video tranh hello 2 giờ grab card ô thoát tại nhông nhiệt trong time return zero tiếp return zero thì có biết từ này dương cột ní dương cô xịp phật nắng dương bạch đại return zero có thà bạn đã taxi áo quá hay bật như thử mưa ta những đã semicolon đã đạt đại thì đã semicolon nó viên là ca áo viên là ca chân nhà hello hello ASC áo dương
đây dân bậc ca hai người đó và bây giờ trên output nhưng pin cái này pin bị các bạn đây không vô cho hay complete đặt semicolon hòn này ta bao nhiêu chỉ control F mà chỉ control F nhưng ăn code trắng cái hello world ấy cho bạn nhung nè lục ở semicolon nè ngã sâu hay cho mình check control A hay check control S nó bị error nè bị error khay nha cứ cầm ho này cầm ho đọc tôi mui cứ thừa error đi dương lịch đặt semicolon trắng và nhóm ở đặt semicolon trong đó cứ error trắng nhóm đặt semicolon oi với hay tập muốn check control S bây giờ nhóm check run code này tranh hello là trắng nhẹ to khá nhé trong khỏi nắng nhẹ to khá nhé tờ c code trong cái code ấy cùng thích đặt control E hay mơ viêm nhiệt tha đặt khi mơ cầm ho np là nhà ở kia khơi nắng nè khơi bật toát nè khơi bật toát vì có hòm chẳng vì chân nhờ mà bây giờ đã sinh viên cần lắm mình thấy er chẳng là đi câu này dân đã simi cần lắm cứ việc hoặc er thì chẳng nhông màu đó là nhông đã ông hón nhưng mà cái này trăng nhung coi với cháu trắng nhung mình nhung chặt đi nhung đã hello mùi và chắc nhung đã hello muối hay bắt tập mát cái nhung output nè output tầm món này cái output nó thử món kia ra nó thử nhẹ cho control em mà sân món control em mà môn hay bắt tập mát cho ăn code màu cái về lộ trình hello mùi trắng vì này thay dân đặt ở return số các bạn là trong đã si out hello dương riêng si out sân riêng pc out sân hay trong đã return số đã các bạn hoặc đã các bạn tại bây giờ đã return số hay nè kho hay những lục do mẹ simi có lắm nhỉ số tha code nắng viết đầm ná cả cho control em vào trong lối cứ error này error ấy cho bạn nhóm tham semicolon thiệt hay tao mình cho control A hay bên trong run code là môi chân có trình ấy để tránh hello mùi trắng trắng nhẹ to cái này what tam và nhung prap hói trong cõi và môn đường dương ran cô đó thời đặt semicolon hay mới cho nó bắt toát có hôm nè bên đây tha có hôm nó pe nè kia xây code nó dương thời mơ nè ông click đi nó sẽ bị thời chắc nè tập bên nhung ô thon nhung lúc mà đi chào nè hay tập món nhung chặt control E hay tập món ran code món này bị kho nè khi bị chập hoa chuyện bán á và mình muốn nhiều thêm o hái dân niềm mở thôi mình check control em á hay khỏe đi chào mà hay vào tấm nhầm xe nhầm ăn cột mà vi tranh hello mùi trắng nhà tỏ cái này trắng mình tập văn đăng tế hay nhà tỏ cái này mình xây code ấy thời mơ mơ code ấy phong rồi dân xây kho nhé đây complete đã simi còn lần thấy bên đằng muốn đằng run code đằng hãy dân cho control em vào control em hãy chăm dân run code hay muốn đằng dân tâm bậc cao code tâm bậc cao ở file tôi sẽ code nắng dân thử nè run code của Anderson run của code Anderson chăm dân run code file rất là dân run của Anderson thằng còi run code nè run code nâng cả ok và chắc video này là phần tế ở con nhạc lọc nhất là can và dù ná hay bằng những dễ hiểm con kho đo và ca là môi chân số người ta khăn tay ở phố
ពួកឯងខ្ញុំបញ្យល់អ្នកបងប្អូនពី NC Plus ខ្ញុំបញ្យល់អ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំចែកម្លែកអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លែកឲ្យអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមសម្រាប់សូមបិទសម្រាប់សិនហើយចាំយើងទៅមេរៀនទី2ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ផងបាទ